You are listening to MPC Radio. Muraho, ubu ni ubutumwa bukangurira abaturage bose kwirinda ndetse no kurwanya iki cyorezo cya coronavirus. Muraza kumvamo bamwe mu badokiteri bakomoka muri kano karere kacu baherereye hirya no hino ku isi, barimo Dr. Freddy Kaniki, Dr. Runyambo, Dr. Ruhaisha Robert. Muraza kumvamo n'umwe mu bayobozi b'igihugu cyacu ariwe Honorable Moise Nyarugabo, ndetse n'umuyobozi w'umuryango Mahoro Peace Association ariwe mushiki wacu Adel Kibasumba. Ubu butumwa mukaba mwabuteguriwe na Collectif RTPD yifatikanyije n'umuryango Mahoro Peace Association. Tukaba tubasaba kumva amabwiriza bari bubahereze ndetse no kuyashira mu bikorwa kubw'inyungu za buri umwe wese ndetse no kubw'inyungu z'akarere kacu kose. Murakoze. Turwanye icyo cyorezo. Mwaramutse mwese aho muherereye, ababyeyi bacu, abo tuvukana, abana bacu, abatuye muri ya misozi y'iwacu mwese. Nitwa Dr. Freddy Kaniki Mahota, ntuye muri Amerika, nkora muri Minisiteri y'Ubuvuzi. Nk'abandi mu bantu bakora kuri iki cyorezo cyaje cyitwa coronavirus. Nifuje gukora iyi audio ngo tuganire gatoya kuri iki cyorezo kugira ngo twese tugire gusobanukirwa icyo ari cyo, uko giteye, aho cyaturutse, uko kimeze. Ndaza gufatikanya n'abandi bagenzi banje twunganirana no kuvuga hejuru y'uburyo bwo kucirinda n'ibimenyetso byacu n'ibindi bintu nk'ibyo. Iyi ndwara ya coronavirus cyangwa se COVID-19 yagaragaye bwa mbere mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa12, igaragara mu Bushinwa. Nibwo bwari ubwa mbere igaragara mu mateka y'isi. Ntabwo twari tuyizi, baba abaganga, baba abashakashatsi cyangwa abandi bose abantu bo muri siyansi ntabwo bari bayizi. Iteye ukwayo, ntabwo ihuye n'andi mavirisi yose twari tuzi yo mu bwoko bwa corona cyangwa ayandi yose afatira mu myanya y'ubuhumekero. Imaze kugaragara rero yatangiye kwica abantu mu Bushinwa. Abantu babanza kwisuzugura benshi batekereza ko izagarukira mu Bushinwa, ariko ubu ngubu ikaba yakwiriye isi yose. Ubu ngubu turiko tuvugana muri Amerika dufite abarwayi bagera ku 72,000 barwaye iyi ndwara, kandi bakomeza kugenda biyongera. Mu isi hose hamaze gupfa abantu 21,000. Bamaze gupfa no kuvuga 1,000, 2,000, 3, 4 kugeza ku 21,181 bamaze gupfa. Aho n'uyu munsi ku mugoroba, ejo mu gitondo uwo mubare uzaba wiyongereye cyane. Iyo utekereje rero ingaruka z'iyo ndwara iwacu, usanga zishobora kuba zimeze nabi cyane. Mu gihe yogera iwacu yo kwica abantu benshi kubera uburyo tubayeho, kubera kuryama mu nzu turi benshi, kubera kugira imikutano, kwegerana, kuririmba turi hamwe, gusenga, kuba turi ku gatorero twese twegeranye, umwe yitsamura cyangwa yakorora, babandi bose bari bamwegereye bakaba baranduye. Cyangwa se mwaba muri mu rusengero muhaye muririmba ku ijwi rirenga, umwe aramutse urukonda cyangwa urushahirwi rw'amacandwe akaba yanduje urusengero rwose. Niyo mpamvu ubu ngubu ibintu by'insengero zahagaze mu bihugu byose. Na hano muri Amerika ntidusenga, buri muntu asengera iwiwe, n'utanga isadaka yiwe akayohereza muri posti ikagenda ku rusengero. No mu bindi bihugu byose nuko bimeze. Virisi ntabwo igira amaguru, ntabwo igenda, ni abantu bayijana, ni abantu bayitanga, ni abantu bayishitaho igomba kugera. Tuyirinde n'abo tuvukana, tuyirinde abo tubana buri munsi, kuko igiye kugera hariya abantu borwara ari benshi, kandi
iyo tugiraho ingaruka mbi cyane. Ndabinginze cyane nk'abantu tuvukana, nk'abantu dusangiye amateka, nk'abantu dusangiye akazoza, mwirinde. Ndabinginze mutwumvire, mureke kubisuzugura, mubifate uko biri, uko tubibabwiye. Mwirinde kwegerana, mukarabe intoki, kuko uko niko iyo ndwara yandura. Ikindi nuko uwimyiriye cyangwa yikozeho ayirwaye agakora ahantu, haba ku ntebe, haba ku muryango, haba kuki, iyo ahantu hatahanaguwe neza, undi muntu arashobora kuza akahakora akayitahana. Ni ugukora isuku rero, uhanagura ibintu, ugafata akantu k'ihuzu ukagashyira mu mazi, ukagasiga isabune nyinshi, ugahanaguza ahantu hose utekereza ko abantu bakomeza gukorakora, kugira ngo abana nibaza bakahakora cyangwa nawe nuja kuhakora cyabe hari virusi. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Twizeye neza ko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko Imana izaturinda kandi iki cyorezo kigatambuka kitageze iwacu, ariko muri uko kwizera mureke natwe dukora uruhare rwacu. turwanye icyo cyorezo. Nitwa Moise Nyarugabo, ndi umudepite ntuye Kinshasa. Nagiraga ngo baganireho gatoya ku byerekeye igicyorezo cya coronavirus. Babyeyi, bavandimwe, inshuti zacu, mwese muri mu minembwe ariko n'abandi bose bari mu misozi iwacu, nagira ngo mfate akanya gatoya mfatikanye n'abavandimwe bagize icyo bavuga kuri iki cyorezo cyitwa coronavirus. Iyi ndwara ihagaritse isi yose umutima. Icyo nshatse gukora ubu nyine ni ukongera ku magambo yavuzwe n'abacu ajyanye n'uko iyo ndwara ifata abantu n'uko bayimenya, ibiyiranga byose. Njyewe icyo ngo nongereho ni ukuntu ko kuyirinda. Hari n'abandi babihugutsemo wenda kundusha nabo bari bubivugeho. Nagira ngo mvuge ku bintu nka bitatu umuntu agomba gukora kugira ngo ayirinde. Ariko mbere yo kuvuga ibyo bintu bitatu, nagira ngo mbasabe ko nta gusuzugura, nta kurangara. Ni icyorezo gikomeye, isi yose ubu irahagaze. N'ibihugu bikomeye nka Amerika, k'Ubushinwa, Ubufaransa n'ibindi, n'ubu ntibarabona uko bagira, baracyari ko bagerageza, kandi hamaze gupfa abantu ibihumbi. Niyo mpamvu ejo bundi kuwa gatatu w'iyinga rishize, n'ejo kuwa kabiri w'iriyinga, ejo ku minsi 24, perezida wa Kongo Tshisekedi yafashe ijambo agira icyo avuga ku kuntu ko guhagarika iki cyorezo. Icya mbere yavuze ko indege ziba hanze zigomba guhagarara, nta bantu bagomba kuva mu bihugu byo hanze kuko niyo biri mu guturuka, ariko avuga ko nta manama agomba kuba, nta makutano, nta masengero n'andi manama yandi yose ashobora guteranya abantu barenze 218, ko ibyo byose bigomba guhagarara n'ibindi byinshi. Iri joro yarayiyongeyeho ko nta ndege ziva Kinshasa ngo zije mu maprovince, ntazija Bukavu, ntazija Goma, ntazija Lubumbashi, ntazija n'ahandi hose, ko indege zose zihagarara muri bake. Yavuze ko indege zihagarikwa indege zitwara abantu, ariko indege n'ibindi bikoresho byose, imodoka n'ibindi bitwara imizigo, bitwara ibyo kurya n'ibindi, ibyo byo bigomba gukomeza, ariko ababitwaye bagapimwa. Iyo baturuka bagasaba bagapimwa bageze aho bajya, kugira ngo nabo ubwabo basaje kwanduza abantu. Kandi hagati aho ko turagerageza kugira ngo haboneke bya byuma nyine byo gupima abantu bizashirwa kuri icyo kibuga cyacu cya Minembwe, kugira ngo naho abazana habe n'abazana ibyo kurya nabo batazobizana, ariko nanone bagasiga banduje abantu. Tugomba kubahiriza ibyo byose leta yavuze, kandi niko bihe bikorwa mu bindi bihugu byose. Ubu hari ahantu nta muntu usohoka mu nzu, kugira nyine ngo abantu bagerageze gukumira icyo cyorezo. Uburyo bwo kukirinda rero, ijambo rya mbere ni ugukaraba buri mwanya ukoresheje isabune y'urufuro, kandi gukaraba intoki umwanya ugatinda, ndetse ngo bigatwara nk'amasegonda 20, ukaraba no hagati y'intoki, bitari gukaraba bisanzwe, kuko noneho ni ugukaraba gusa naho nyine ari umuti cyangwa se ari ugukumira icyorezo. Ni ugukaraba ugatinda. Icya kabiri ni ukutikora ku kanwa, ku zuru no ku maso, kuko cyane cyane aho niho virusi ikunze kwinjirira. Ariko ikindi cya gatatu kandi cyangombwa cyane ni ukudakora ku wundi muntu, nta gukoranaho,
takuramukanya. Ubu ngubu abantu bose basigaye bahana yambu ku imetero imwe cyangwa imetero zibiri, takwegerana n'undi muntu, tagukoranaho. Iyo metero imwe ku buke cyangwa se metero n'igice cyangwa metero zibiri, n'ugiye mugendana n'umuntu cyangwa muhuye n'umuntu, mugomba kuba mutandukanye n'iyo metero imwe cyangwa metero zibiri, ni ukugira ngo n'igihe yokorora cyangwa yo kwitsemura ntihagire ikintu na kimwe kimuvaho kikugeraho, ntihagire amacandwe cyangwa urukonda cyangwa ikindi kintu kiva mu kanwa cyangwa mu zuru rye cyo kugeraho. Nuko rero ibyo biri mu byo abantu bose bari bakora, hari n'ikindi cyose uko niko tumeze, abantu bari mu mazu n'ahandi kugira ngo birinde kwandura icyo cyorezo cya korona. Ndabinginze bavandimwe, babyeyi, inshuti zacu, ngo mubishire mu bikorwa kandi mubyumve cyane, n'izindi nama abandi bagenzi banjye bari bwongereho, mubishire mu bikorwa kugira ngo turebe ko tworamira abantu bake bacu basigaye kandi tukababuza kumarwa n'icyo cyorezo. Murakoze cyane, kandi hagati aho twinginga Imana dusenge, ariko no mu gihe dusenga abaye basenga muze musenga muri mwenyine, kandi niba muri nk'abangahe nanone murebe mugushireho za metero navuze, takwegerana n'uwundi, tagukoranaho n'uwundi. Imana idufashe kandi Imana idutabare, kandi turabyizeye izadutabara. Murakoze cyane. Muraho banyaminembwe, ku mazina nitwa Adele Kibasumba, nkaba ndi umuyobozi wa Mahoro Peace Association ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nanje nkaba nshaka kubabwira hejuru y'ibimenyetso bigaragaza yuko woba wanduye indwara ya coronavirus. Ibimenyetso bimwe nuko wogwara inkorora, kwitsemura, kugira umuriro cyangwa se gushushigwa, guhumeka bigoye cyangwa kubura umwuka, bamwe ndetse bataka umutwe n'abandi bagataka mu nda nk'aho warwaye indwara yo kwiruka. Nitwa Dr. Nyambo Norbert, ndashaka kubwira abaturage bose bo muri Sud Kivu, en particulier bo mu Minembwe, ko bakwiye kwirinda iyi ndwara. Muzi yuko iwacu hari inzara, ko ni ukuvuga ngo abaturage ntibafite intungamubiri zihagije zo kurwanya indwara zije spesialma ka virus. Nta sabune tuzabona nyinshi zo kuza dukarabura kanya, nta masike tuzabona zo guha abantu babuze deja amahuzo yo kwambara. Abenshi ni ba deplace, baryama mu nzu ari benshi, uvuga ngo ije yotera abantu benshi. Kandi twirinde nk'ingene batubwiye kuza duhura mu masengesho, mu makutano, ibyo bintu tuza dusenga mu nzu cyangwa se ahiherereye, ariko hari abantu benshi ntituba tuzi aho bavuye. Ayo majambo ni meza cyane kandi dukwiye kuyubahiriza, kuko tutayubahirize umuntu umwe gusa yozana iyo ndwara akayiteza abantu bose, kandi nk'ingero maze kumva bizotugora cyane kuyivura. Ndabashimiye yuko mutwumva kandi mwumva abategetsi banyu n'abantu bose babafasha kumva ko icyo cyorezo hari icyorezo kije twocirinda kingene babitubwiye. Mwiriwe neza aho murere hose, nitwa Dr. Ruhayishazamungu Robert, ndi umuganga muri clinique ya UN i Kigali mu Rwanda. Ndagira ngo mbasangize ibijyanye n'uko twakwirinda ino ndwara ya coronavirus COVID-19 iteye inkeke cyangwa ihangayikishije isi muri ibihe bya none, uko twayirinda muri komine ya Minembwe. Kuko mubizi komine ya Minembwe ni komine yakiriye abantu benshi cyangwa impunzi zivuye mu duce twinshi zasenywe n'intambara, ku buryo usanga umuturage wa Minembwe umwe yarakiriye ingo zirenga ebyiri. Nubwo ko ari abantu batuye mu nzu imwe ari benshi begeranye, ndetse bakwandura n'izindi ndwara zanduza zirimo n'ibituntu, batuye mu byo bita promiscuity. Minembwe ifite isoko abo bantu bahahiramo. Minembwe ifite centre de santé n'ibitaro bivurizamo. Minembwe ifite ikibuga cy'indege gikoreshwa n'abantu bavuye hirya no hino, harimo za Goma na za Bukavu. Minembwe ifite centre irimo amabutike cyangwa amaduka, irimo amasalo de coiffure, irimo
utubari cyangwa utubyiniro abo bantu bakoresha. Minembwe ifite insengero basengeramo, Minembwe ifite amashuri abana bigiramo, aho hose ni ahantu hahurira abantu benshi. Niyo mpamvu ngira ngo bakangurire ko kwirinda indwara mu gukaraba amazi meza ukoresheje isabune, ugakaraba amasegonda ari hagati ya 20 na 50 ku buryo ukaraba mu kiganza no hagati y'intoki n'inyuma mu bikombe kugira ngo iyo sabune y'iyo virusi. Ni ukwirinda gusuhuzanya, wari umuco mwiza, ariko abantu bagomba kwirinda gusuhuzanya no guhoberana mugakora ikimenyetso cyo gupeperana. Ni ukwirinda kwegerana ku buryo hagati y'umuntu n'undi hagomba kuba ikinyuranyo cya metero imwe, ndetse mukirinda kujya ahantu hari ibiterane muhurira muri benshi nko mu nsengero, nko mu kiriyo mugiye gushingura cyangwa guhamba, abantu bakagabanya umubare w'abantu. Insengero abantu bagasengera mu ngo zabo, mukurikize amabwiriza y'igihugu kibahe. Muzongera musengera mu nsengero iki cyorezo mwabite, mukaze ingamba z'isuku aho hantu hose tuvuze, muhashyira amazi meza, muhashyira isabune ku buryo abantu bose bazaza bahagera bagakaraba bakirinda kwegera. Ubuzima burahenze, ubuzima buraharanirwa, hamwe n'Imana iki cyorezo tuzagitsinda. turwanye icyo cyorezo. Barakoze cyane abayobozi bacu ku nama nziza batugiriye. Natwe mu izina rya Collectif RTPD dufatanyije n'umuryango Mahoro Peace Association turabashimiye cyane, kandi turizera neza yuko twese turi gushire mu bikorwa izi nama batugiriye, kandi Imana izabidufashamo. Murakoze. This is MPC Radio. You are listening to MPC Radio. Hii ni MPC Radio.